Ya, kamsir jabatan. Ego bantu ya turkenduk kena gedang eda. Suh tengah saja kari ngadi surut kita anak bru pakai par. Go banci salih kendu kamsir jabatan. Pengantin dua kemudian lah lebih. Mankam sukut kali bubu kami ginting merdana landa kampu tengah landeki engkap pengantin. Kam sukut
kam rikut ikut kalimu kami kam singalukun mulumas bagai peraskan kam barus mergana langsung kam ulumas ras barus mergana. Karena pangkomenda ngayak-ngayak begenda kita ban kami anak buru ginting makang gobanci gelar nakam turun man kam sireu jabatan gobanci atur keduk karena gendang enda ya atur gobanci kam kudul krina kalibu rikut ras temanna sendalanan ban kami mama karena isap eda dua ras kam kembar teman du sendalanan karena kalimbubu arah wang engkap ginting mergana si pempokan arah kam karena ginting arah si bru tabar malam babage kam karising sehtan nanti kembaran mergana gobanci kami surut mama gobanci kami surut enggak ya singalokon kelibu benar-benar engkap sembering mergana brahmana ikutan engkap rikut ras guru kenayan mergana rikuras temanna sendalanan engkap salegar mergana banje isapna telu sada kampilna chicken ras perninin lah sada kampil lang masing-masing aja yes. Gue banci kami suruh awalnya nggak kasuhkan ya enak kam sembiring mergana brahmana mergana karena bantakana nandang ini sina sebuyak anu si telu kam sendalanan gua banci kami surut iya utur pinem mergana riku ras temanan sendalanan krina ban kami isapna jenda dua kampilna sada kari kan tuh kuje ku pinem mergana ada masalah lu karena kampil rikuraskan walaupun jujuri kam karir bantakanan nandeng isina semua yang lu ku banci kami surut ujur dalanan kasih perdemui temandu sendalanan kam kari ngaturkan sabarus mergana rikuras temandu sendalanan kakrina 4 kamje sada ban kami kampilna 2 ban kami 4 ban kami isina isapna kam kari sesuhtan nandangi teman senina sebuyak nu krina kam singalokon ulumas jadi gobanci kami surut kuingan kami kalibubu puang gobanci bujur menandangi kam biak singrana tengah jabu kalip kayu engkap ginting mergana brekan biak singrana neh silih kuje oh ya lo dali hadilit ngo
tambah ngejilena. Oh iya. Kam karingaturkan sa silih karena kampil kehamatan ena biak gelarna senina sembuya andukrina ya goh banci kita surut endar anak baru menteri Indo kalimbubu kami ginting mergana singalo perkempun enda besakna atena surah-surana pengalondu bas kerja beberendu kampundu harapan kami anak berundu meriah min ukurundu ngalo-ngalo anak beru kami anak beru menterindu kalimbubu kami nang kami men kalimbubu kami. Iya, bujur dengan membantu kalimbubu kami terkenal sekolah dulu mas. Goban sekitar Cimpu. Iya, goban sahkan karena isapan lebih. Iya, rekurkan kampil penggo banci i sahkan. Iya, isipe kam labo dalih karena ngalo kenca kam puang kami. Iya, siamati kami kam kalimbubu kami kam setergelar si ngalokan perkebun. Maka paksenda reh kami kubas tetengah jabundu guna nahkan pangalondu ibas kami anak berundu gunanahkan ulu mas ibas paksa si senda. Maka karena pengalon beda meriahlah ukurundu guna ngalo kenca ning kami anak beru menterindu ngobanci sahkan. Iya basaya depe kari puang kalimbubu kami litnge karena panggung guna rebelas ia turkan anak beru kami anak beru singukurindu. Maka ibas paksi kari rasa makah kam krida nanangi kami anak buru menterindu ajar-ajar rindu kari kami bomba hindu kari kami ning kami ibas paksenda jadi ngobanci kami surut kucabu kami puang kami ya bujur ning kami manbandu kampung. Ya Cimpu kita. Ya, gubanci kerasakan karena isapan lebih. Iya, rikuras kampil, gosahkan kah? Iya, siamati kami kalimbubu kami, tergelar singalokan cicikan, kam sebiring mergana rikuras teman sendalanan krina. Maka ibas pak senda kalimbubu kami. Isakan kami kangenda karena biak pangalondu ibas kami indungi peradatan beberentah kempundu guna nahkan singalo ulumas maka ibas pangalondu enda kalimbubu kami meriahlah ukurdu guna ngalo kenca ngobanci isakan. Iya kenca sepe kari ningkami bandu kalimbubu kami kangi enda kari guna panggung rebelas ia turkan anak beru kami anak beru menterindu maka kari tampak kam krina guna semekah nandangi kami anak berundu embar rindu kari kami digena jajar rindu kari kami ning kami bas pak seda jadi nggo banci kami surut kucabu kami kalimbubu kami iya bujur nggo banci si salami karena kalimbubu nah saken lebih karena isapan. Ya sekan karena isapan. Ya rikuras kampil. Ya siamati kami kalimbubu kami engkap kalimbubu kami singalokan perninin ekam tambar malam mergana
kam sadadalanan krina rikuras temandu sendalanan krina labu ipilih kami maka pak senda kaling bu kami isakan kami dah karena biak pangalondu iza ibas pak senda gunandungi pradatan beberendu entah kempundu guna nahkan sengaloku ulu mas maka bas pak senda kaling bu kami meriahlah ukurdu karena ngalokan pangalon beda kami pak senda 12 man Bandung obanci sakan iya ibas pak senda bekari kaling bu kami litnge karena panggung 12 ia turkan anak beru kami anak beru menterindu maka ni kami kari tampak kam krina rikuras mami turangku kami 12 kali kam tupak-tupak nu kami ajar dari nu kami ning kami 12 ibas pak senda man Badu jadi ngobanci kami surut ku jabu kami kaling bu kami ya bujur bu kaling bu buta engkap singgalokan ulu mas ego sikap krina, ego sikap goban cika kita recipu. Iya, recipu kam. Anak kami ras permen kami. Kujenda, berarti kujenda kita. Ya, dulu kan bagi samu ika. Iya, ngobanci seken keraisapan rikut ras kampil ya sebanci narcipuh kam iya guna ngerana karena nandangi kaling bubuta sengalokun ulu mas man bandu kam kaka 12 kam sitak aku cinder oh turang eda krina kam kalimbubu kami waris senda turang eda permen endam kami nahkan ulu mas man bandu krina turang eda baru seda turang serila bandu baru perangin angin seri bagi kiki mandara audi eda serila bandu kelengna edara permen kami gerina alo kendo pebienda jadi anak dueda turang bagem turang eda bapa nande permen krina jadi engkau iya siamati kami kam kaling bubu kami kam singaloken ulu mas izada yang 12 karena turangdu edandu ning kami bandu kam tugun mami di kurus terangku kami maka saukurna silit ngoi turi kena nadangi kam maka pak senda ning kami anak berundu isakan kami ngenda karena pengalondu engkap setergerar pengalon singulumas
Maka nim kami pas henda merialah ukur ndu sadalah rindu krina guna kam ngalo kensa ngobanci sahkan. Ya, bagi pening kami membantu kam kaling bubu kami, makaling kari waktu na ia turkan anak beru kami, anak beru menteri ndu gunar panggung ndu 12 nandangi kami anak beru ndu sukut ginting mergana. Maka pak sikari tampak kam jegrina pulung riguras mami turangku kami. 12 kari kam nandangi kami, ajar rindu kari kami. Jakari kekurangan kami, kelebihi kami, 12 kari kami nandangi kami, harapan kami. Jadi terjang begem caning kami 12 pak senda kaling bu kami, menggo banci kami surut ku tetang hajabu kami. Iya, bujur ni kami membantu kami kaling bu kami sekalo ulu mas.